Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umunapaset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo a napaulwan. Agent 5 Nanang, kasla na bambanog kayo. Kanayon arabi iti isa sangpotyo. At na napatag na naramit ko. Nanang, Papayakas tamanan ti panagseng na ay mo. Nanang, jak kaya ti makibiyang iti panggadan nyo. Ngam, illegal da ita. Tina, dahito lang ti amo katrabaho. Aborsyonista. Nanang, Di mo sasawan iti sa bali da ito'y. Talimad lang aramidak. Nanang, Bayan naklatan no anya ti aramidak. Ta para kada tayo matla ti amin. Reng, kunak man no insardeng mon, ti agiragrag. Dahito'y aramidak kat dakkel ti maitultulong na iti panagbiag tayo. Tano jak aramidan ti kastoy. Matay tayo iti bisin. Umdas mo iti masapsapulak nga karkarpintiraw. Basta bay ang daklatan. Ta para kada tayo matlaang daytoy nga aramidak. Sapay la kumata mapakawan na ka ni Apo Diyos iti daytang aramidan pureng. Day tamanan ti bagam kanya. Palpalagipan ka lang. Oh, Tidakes pay. Ang mga no da makaipulong ka dagiti autoridad iti illegal nga aramidan. Anya di may balod kan. dinto mapasamak dayta. Takanayon ti panagananad ko. Dahito iti tandaan puring Awan, ti palimad asahan ang maibutaktak. Nabayagtan nga gaya na yat, Juana. Gusto nga kalaysatan. Saan pa'y analpas ti panagadal ko, Jerry? Mabaling tamat nga kalaysa. Nga waray di pa inalpas ti panagadal mo. Basta orayin, nak. Narigat agdardara sudos. Anyapay ko matimaramida. Jerry, no talaga mo't lang ay ayatan, nak, makauray ka. Owen, aramidak dayta. Nakasagana nga aguray. Agyaman, nak, no maawatan, nak. Ala, itulnog ka ni Jabalayo. Amang ano agururay ni tatang mukan ka. Anya, iyaw awisan ni Jerry ti panagkalay sayo? Wen, ngamjak imanugot iti kayat na amapasamak. Saan pa'y analpas ti panagadal ko? Talagaan na patagkakin ni Jerry Nabayagan nga agayan ayat kayo. Ngam aging nga ita, si dadaan pa'y lang nga aguray. Ay ayatak ni Jerry. Kat sapay la kumata saan ama uma kanyak. Panagkunakat saan ama umakan ka. Apay anay bagam ti kasta. No daduma, makasarsaritak ni Jerry may papan iti relasyon nyo. Ha? Ado dagiti arapap na para kan ka. Kathy? Nagasat ka, Wana. Manmano ti lalaki akas kan kuana. Sa bagay. Napaliw ko matday taken ko na. Si kalaang ti babae para kan kuana. Ay na, nagswerte ka. Ngamin, gwapo ka na singpot ni Jerry. Kathy? Ay, ungayam. Kasangay ko inton bigat. Umay kayon to adwakin ni Jerry, ha? Ha? Si ka talaga. Nalipatan pa yung kasangay ko. At nabayagan nga gayam ta. Ay na, pasensyakan Kathy ha. Ado ngamin ti pampanunutak. Maawatan ka. Taoray siya kat makumikumakmat. Kat, dumaray ka din ni Bong, a boyfriend mo? Yak man mo no makadaray. Ha? Saan basta makapanaw iti trabaho na? Kasta ka di? Wan. Amom, agpadala ang ti sitwasyon ta. Apay mat? Nagpropose mo ni Bong kanya? Kaya't namatin nagkalaysa kami. Ngam, jak mat imanugot. May mayat mo't lang no makalpas tayo iti panagadal tayo.
Iti kasta, makastrak tayon to iti napintas apang gadan. Husto ka. Enjoyin tayo kit diti kinabalasang tayo. Correct! Kumusta ti panagadal mo, Juana? Ayos mat, tatang. Ayos met kunam. Yung kanayon met ang makitak ti panagkuyog-yo kini Jerry. Ha? Amok ang nabayagan ti relasyon niyo. Yung dahito ti makunak. Liklik ang pailahan ni Jerry. Masinga ti panagadal mo no kasta kanayon a sumurot-surot kun kaday di alalakay. Tatang, amok ti aramidak. Din tumasinga ti panagadal ko. Amom ti limitasyon. Ken kanayon ka apalagipan. Saklangan ti makatulong kun kay ti panagadal mo. Amok day tatang. No mabalbalin la ko ma. Makiwin naswaskan kini Jerry. Kinapudno na. Diyak kayat day di lalaki. Aparagan ka. Tatang, nasingpot ni Jerry. Nabayagan nga amok ti ugali na. Una, ta inlimad yaw ti relasyon yaw. Ket kaano laeng ana amok day ta. Tatang. Mala, day talaeng ti maipagak. Ket makaamo ka. No, itultuloy mo lata ti makisinarak ken kwada. Ay na, nasayata na sabat ka, Jerry. Apay? Dumaray kayo kini Juana iti kasangay ko inton bigat, ha? Oh, apa ang nagsinaay kay tinawag? Inawagan na kita ni Juana. Kat? Amang ano di ka makaumay. Anya? Matayak no jak makita ni Juana. Apay, anyat imbagana kan ka. Di kam kano payakit kita. Abangan ka no masingat ipanagadal na. Nagsarita da ka nung agama. Jerry? Kunakon kat. Apay? Sana matagtagar iti ama ni Juana. Mariknak nga da pa nagkadkad na iti relasyon mi kini Juana. No pay kasta. Suko naklata ni Juana iti pagadalan da. Amangan no bantayan ti amana. Saan mat siguro? Ina, maawatak ti sasaadam, Jerry. Aramidak lata ti amin. Tapno sana mayadayo kanyak ni Juana. Saan ka di nga imbagak matan kan ka, Jerry? Limitaran ta pa'y lati pa nagkita ta. Amo mata na patag ka kanyak. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na di ka makita iti may sangal daw. Jerry. Kalaat nga minda ito eh. Kunak nawanan ti parikot iti relasyon ta. Na-istrikto ti amak, Jerry. Saan na matagtagari? Idila ang rabi a kinasarita nak itinalapat. Sapay la ko mata maawatan nak. Nga, kasanon ti relasyon ta. No saan tamot ta ngagkit kita. Agtultuloy lata ti relasyon ta, nga uray saan ta pa'y lang agkit kita. Anyamatan. Maawatan nak ka di? Diyak amo. Apay akas na ti sungbat mo. Diyak amo numawatan ka pa'y. Jerry, kunak man no makaawat ka. Makas asawa akon, Juana. Kaya't kung nagkalay sa ta. Day tamanan ti ibagam kanyak. Diyak kaya't ti paulit-ulit. Anya? Imbagak matankan kang orayan nak. Diyak akon makauray, Juana. Talaga kaya't kan nasawahan. Anya? Sige, panawan ka pa'y. Mabit lang, Juana. No di nak maawatan. Makaamukan, Jerry. Sana mabalinti kastoy. Jerry, nabartagan. Kasla nagwin naswas kami ni ti Jarni Juana itay. Nagsarita kami. Ado pa'y ti babae dita. Nilang Juana ti kayat ko. Nasakit tinakam ko. Gaputa.
pulos ajak pa'y nagan. Nabayagan nga agayan na kami nga pulos ajak nagan. Jerry. San ka diyan nasingid agayan mo ni Juana? Juan, apay anadamag mo dayta. Imayak dito'y balayo. Agpakaduakan ka. Mapantay tayo di balay na. Anya? Ay, saan ang mabalin? Madanon tayo di ama na. Awan bibiyang ko. Jerry, di mo amo ti sasawam. Amo! Tinasaya at baliwan tanto lang ang tagsarita. Inton na usawan kan. May saka mat. Di mo lang kaya ito makita ka ni Wala. Amo ka bisprin mo tayo jay. Isuad di mo kaya takaduan na kinji balay na. Saan niya iti dayta? Tinasaya at agawid kan. Ngamin, di mo amo ti sasawam. Ay na, nabarbartag nga imay ijabalay iti kalman. Kaya't natagpakadwa kanyak, tao may kami kano ijabalay iyo. Apay ka no nagbartak? Nasakit lang unay tinakam na, adi na ka makita. Inlawlawag kumatan kan kwa na ti amin Kunak man naman nakaawat ni Jerry. Juan, dahil tamot tinapaliw ko kan kwa na idi. Apay nga rod ita, kaslang saanan ang makaawat. Kat, anyang iti planong itagayam. Kapilitan ang makiwin na suwasak kan kwa na. Anya? Ad-addan ang nagbalin a komplikado ti amin. Nasakit mo't para kanyak. Ngamnas kan nga ramidak. Tadyak kayat agumura ni tatang kanyak. Juana? Napatagmat ti panagadal ko. Tano agtultuloy ti relasyon mi ka ni Jerry. Amangan no din akong pagadalon pa'y ni tatang. Kasaritak to anaimbag ni Jerry. Talaga anarigat ti sitwasyon nyo. Talaga akasta. Naskan nga adda may sakripisyo. Katsapay la kuma. Tamaawatan nanto ti ibagagkan kwa na. Agyaman akta nagpakita ka. Kunak no di ka nagpakita kanya, Juana. Apay nagsinay ka? Jerry, Diyak mo no kasano nga ibagakkan ka daytoy. Anya dayta? Daw atag tinaan-anay apan nakaawat mo. Sige, ibagam. Nakasagana ang adumngag no anyaman dayta. Jerry, amom nga ay ayatan kamat. Ngamnas kan nga agsakripisyo ta. Anya ti kayat mo asawan? Lipatan tan titunggal maysa. Anya? Nasakit para kanyak daytoy. Ngamnas kan nga aramidan ta. Saan? Di mo ibagati kastawan. No talaga mo't lang nga ay ayatan nak. Waya-waya anak, Jerry. Juana, ibagam kanyak ti rason. Apay makiwin naswas ka matan kanyak. Naibagak matan kan ka ti makagapo. Saan ka di? Ulitak manan. Nakasaganak mat nga aguray. Pakawanan nak, Jerry. Ngam talaga aday to'y ti desisyon ko. Sana mabalhin ti kastoy. At dalakit di sa balya lalaki ti biyag ni Juana. At doon na sakripisyo timpay ko kan Juana. No saan man anda kami ti agginasat. Nasaysaya at lanen. Asyak ti umuna ang makaikot kan Juana. Anya ti plan-planuan ni Jerry nga aramidan. Gagayem di uliwan adenggen, tituloy ti seryetew italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro.
Technical ken musical scoring, John Ligligan. Sound effects, Jun Ributaso. Isagsagot ko na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.